Arimi thiini wa kaunti ya Embu ni mambirire gucokera ringi urimi wa vamba muvaa wa kugomera urimi uyu gwa kavinda ni undu wa kwaga thoko ya maketha mao. Uu ni thutha wa arimi amwe kuona thirikari igikirira muno urimi wa kahua na manjani. No riu kwina mwivoko wa urimi wa vamba kuriuka ringi miena ya mbere thutha wa thirikari kuthundura muthemba mweru wa vamba ya BT Cotton ira ina uvoti wa gwitiria mirimo na tutambi, guku nao maabitha a urimi makiambira kuthomithia arimi wagiriru wa urimi wa mumera uyu. Ni ndogira miki wega tondu thiini wa ekarinji imwe kana eka imwe paketi imwe ya 1 kg ni egendaga 1 eka na nira miki the maximum tani sieri, the minimum 1.5. Tukikwambia na mbegu ici twavandaga mbere cia 89 mkulima alutaga kilo 300. Ile ilikuwa hii ni mbiti na kuna ile ilikuwa 89 ile iko na manyoya ile. Hiyo ilikuwa quality yake na hiyo ilikuwa inapendwa sana na wadudu. Sasa pale kwa kulima njiwa wako waweza sana kunyunyizia, wanapata sana ngirindi 2 kwa wingi. La hii inapatikana ngirindi 1. Twathomithua boro wa tugunyo turia tuthukagia vamba wana memerere ngi na ne twonywa vamba iria tubetwa asata mbiti iyo ithinagwa ni kagunyo kamwe karia gati ndawa no mbiti na ithondeketwo undu ikiborana kagunyo kau na twathomithua boro wa ndawa uria twagirwo ni gwitumagira. Kaunti cia Embu, Kitui, Machakos na Tharaka Nithi na imwe cia kuria gukoragwa vamba kwa wingi kumana na riera riega ria ukuria wa mumera uyu, na arimi maratanya ni marikoragwa makiona umithio amu noguo tu mumera urenda umenyereri munini na kumava mbeca nyingi. Wona twari mavamba nguo iria itethagia cia cotton ni igucoka ringi na nitugutwika makwepuka mirimu imwe iria iraretwa ni undu wa gwikira nguo cia nylon na tutikasi ko gwingi koguo twona tutinyirie bau be vamba no tondu ina aguri riu na tita uguri ati ugaturete down no uguri ugatuma tunyitage mbia twona ni twagirwo ni kumirima. No na kuri noguo arimi aya maugite niguo mone umithio makiria no nginyagia thirikari ige mitaratara miega thuguriri ya vamba kuria ni vamwe na kumavecaga ngombo na kuthondeka iganda cia vamba vakuvi nao. Turagurira na ciringi 52 na tukiona bei iyo ni mbega no ni turauria thirikari ikibata kuongerera mbeca icio na nigetha twire wa mundu arime uikoro wega nikuwa mitaratara ya arimi ya vamba marikia kurima tukigurirwa tukaguragirwa na bei kaba na bei ile ni twagurirwa nio tugatonywa thiini wa cooperative tandu aria engi matonyetwa makawa mundu gwitwa aria mari ma majani ugaca kwithira kwina mbona cio gucoka ukagira kana kanyamu ngigira thoko cietu itiba kubi turatwaraga njina ria moya ya kwama tugatwaraga kaitu ya gakwama koguo tutina thoko ya kwendia pamba tungibira thirikari atirire tuthondekerwe njinari thiini wa mbere. Arimi engi thiini wa gicigo giki ni matecaniretie urimi uyu wa vamba no ariu kuvitukira mathomo maya vamwe na kuthundurwo kwa muthemba uyu mucero wa vamba riu urimi uyu nwambiritie kuriruka ringi. Inoro TV kumevurori mbere ya guru kaunti ya Embu, Beto Peter Mungai.